mencha na ndade menene ebe full tutorial said the osi share na bra boase obeye den obeye osmafo na mezaya ebe kan ho na chese ba ne sankra na ne ono de anipa kan eyeyi no ono de kan na ayeyi na chese oyabru Yesu Christ angaza I don't know but and also obechechirem na yehu I think last week or two the book dia na okan for friend na dia in fact book na ye edumu but nyina ne se bobo ana edu ne konkron bia ho na obunya bo ana edu ho dia bibia wo hwe wa brabo bia no enya dia e de bakama okura na ono no ewo ha dia na me kasa Captain Abbas ono so e ka no me ya na me fa na no te wa na no ati Bible pa hwi na no ati papa yankona yankotie osmafo ane epu no epu nyame ya adno be ye program bi producer fasa advert ni shem mam na yankomra ya banso a na yatoa nkomo twetwe ne so sa unyam fanche mu dia na memra osmafo so na memo mo akwa ba na wi na ya osmafo mera Mrenaso, Rabbi Otibia Afashe no Mrenaso, Afiwe, Ebeya Fronto, if we say Afeina and Comshano Ashama, Radifie Bipono, or the Fim Ata and Bipono 80 na Amaya Mainina, Ebisane Abaho, oh my God, Afeina Isaiah 2 and Comshano Ashama, a 50 Afiwe Airco, some dear Tonton, some Rabbi Otibia Afashe, Yendino Apam Junction and Kamudi, the Bedino, a Kofi Otom, 50 Mountain War. Nyame Somafo Yawoh say, and Kamudi as a wood to Prana, your six and a baby to a home. Now we are what was so. Afraid now we through Concrodia as a Selancasaso. 22 minutes, I have a Senate Canano. To make a better way. Now, and the friend phone to Media Yebedino, a Debiani, a Mufaso. I feel where you shall see our 14th April to 21st April 2022. A day the Kaino Yawada, a Boniface, and Nyame Somafo Yawoh did that the Pumani Bepa to see Concrobiani. The Betina Concrobiano, Area Akaka, Yankupon, na Emugre, non Pepe, the Pakuchi, Concrobiano. The Fiada, ya Ayaresa, Meminenda, ye Abawo, the Siada, ye Abrabo, Bekoye, Ejuada, ye Tuniti, Ebenada, ye Kuntu, and Awukuada, a Yankuni. Nyame Somafo Yawoh ewa homa turu fo 0277 1263 08 ana 0543 466 275 bra asumdie tontom som na ubenya enkwaje ewa uwechi Rabbi oyekese and they say about the other bidi kan mama so tie no Osmafo Yawoh ewa ha Messiah ba kopa we be pim ewa Ghana ha ono na ode kaba abagana sabri enche yebibia no a chese nimpa mpempem a efi amanone ni mpempem bebia eba na yebitwa sa kaba hu na yare a ewo so near how problem bia no etumi efri so ode bia wakache osesa dwumedi se ya jese afi nya dia Ghana ye kwaba anasa o mama nyina mpo yebakasa ye ko Saudi kra kwako twa sa kaba na no but yeah mama no akwaba mrem djuma bi Nyame Somafo mu akwaba na bibia boko de and the praise will be be nyame de achaye okay as well mama in the first place because we Messiah kra on any day Messiah den ye ka Messiah we can say is a ukro Osmafo ukra kra Messiah en zami ni bichire mi yansa yakọ eli woka Messiah Nasa nya yankopon wa asra no okay won kan won tsasi na nkwopo yi mo hwe o ma amba nkwopo yi mo hwe so ko Bible mo kan no John chapter 1 verse 1
no zikan bo mu nua Simon na ose ne de yehu Messiah no nature asen Christ anade nya wasro da mo no se na da mo nkropon ho wa mbatwi teriye nyame na so ye won komsefo ye won Messiah pon na wo Elijah pon so wasaya Messiah pon na doma wo ba asase ni na wo mu a wo ho nyame na Somafo okay nti Nyame Somafo Yawoh onai na mo Messiah no le chere oyin ya nyame wa asre no okay Israel obaya ade wo hoda so wo sho ohen ana wo sho shop bia aso won sell ngo okay na wo chere ido nyame na wa ide wasu okay na shasin na da mo kropo no wo ba nko okor okay empo Israel Messiah fa wo ba Israel wo 300 Yesu not 300 people Syria people were Midian Messiah pone nse Messiah pona wo ba no wo 330 na aka ma sonda zo wo ye nkokor na ho na wo ma wo tum a wo to sayere da mo prophet na ahyɛnso wo besi esuma so wo mo ne nse so obi pe Israel na so onya ahyɛnso a obi ayimra onya Messiah na adwuma na Messiah so ontum ye okay an wo na wo ma no wo Israel pona wo Israel mem na wo ma no wo Bible yi abrofo na wo kyerɛ wo nse sempi ayere wo okay if na ozu de de ahyɛnso wo abeti na se me yi bia me ntum ye adwuma ma ye okay kwa kaka kyerɛ ekɔ ehye Israel bi la so papa bi epo ye mem Ghana awon mo se le boss ofanya amra mem po na papa bi epo Ghana na le menyin pa de se ye no do nsa to do a na atapo na baka kyerɛ Messiah ko bi no aba aye woma asanso na mo botum aye dwumedwumezi okay na asanso na se de o tsira papa na board wo hwe wan ka na do nsa aye bo mo e president bi ze board no mu sa zaade bo twem good the twem no so zaade no shema bo wi abesi na na nti na ngofo ya wo si wo abeti is it anu sango for no ka ave na ko oncha wa good or the baba bet by then mo ye sango for no ye wo mu no mo de ba ya na say itirian ye de wo mu nti wo de ne ye de wo dem no se onna ndem be chema o ma wo beti TV ya ma cha se pete fi a cha ma da m papa na ma no wakan na da ma so mo de ma yehuni na mba kan le okay ayam ko short na Isaiah chapter 9 verse number 6 okay na wawo oba amahin wa amahin oba ben na hinzin bada ne betiro do na hinzin on tumu I want to kind bi Isaiah chapter 9 verse number 6 good na wawo oba amahin wa amahin oba ben na hinzin bada ne betiro do okay na onam na hinzin oda do besin so ba ye de e ba fe no won hinzin opanfo wanwen oba ya ndam o ya wanwa okay woman da wona wo hu ona ah say ka say ye ba friend no won na ka say obeye obeye nti na wo friend no okay ko do mo edina mo hwe na ma po manam obi ra yin ma saran ka pe oya ahon do that is that no ndi am nam goma last nam goma ke hye yin pe bi na twere won do okay no obo ko mu obi antum nkwa no ho awo ye mfansa ye abipo ojezi wo ko suru ma ba na ya na ayo yeah na mo da car na o car ko mo so na onye gombo ko ya car ko mo nti car se ha wajina na mo se ba so o obi ne ya ba kan wa mo fom obi e toro ko ho okay mo ko ya na mo ko suru mo ma no so na mo do sat na pam na mo kan o par ko tan ko ko ba jina kware so ma ye de mi e pepe mu ye wo yeah nsi na o so bo pa na won yi o chere ba ya awon ze ko onyame ketechi aduma kumedia okay asomdwe hin ni na ya kasa nickname a what do man oye nsase nti tumu na owo wumun ni seal na owo abesi na bo wo yimpa na owo ho ono nya obi na okaya yi na owo ho dada okay what wo nti mazaya na sin Ghana kuna once mazaya na sin okay na sin ma che ho okay back to our topic for the day Nyame Somafo Yawoh yatewo nka and the TV sunu radio so de bubrija oko internet everywhere waje aboso baba dan emi se early days Somafo Yawoh ankasa on hwen wo sha ase sen na wo kura no wo te sen bayen ko John 34 en fen sa samuzi nsam ya ko di mazini na do okay
John chapter 3 verse number 34 na nyia Nyankopɔn no ɔka Nyankopɔn ne nsɛm okay na onsusunsum no na ɔsema nsaase wato ebisa na na sɛ wɔde wɔn okay yimpana wɔwɔ nara na adena wɔn dɔda ya afi na ɔraba na ɔkɔbɔ mpa ha ɔkatena atwa mountain ɔkɔpa akwanchen na adena banda bi ɔno wiase na ebɛyɛ okay the whole world yimpa pete yimpa wiase a ɔnye Nyame Somafo ba sɛ ɔsɛ ɔkoro mpa wiase a the one do open Nyame but let's I forget one day woman ya hwe seal no oh nseka sabada so wiase na wɔ de ochima ɔsɛ po ahyɛ nso no kɔto internet no do wiase ya wo okay saase ya be hwe seal no one day internet mo bi da hu na asama kana ɔyɛ no kɔ bi yi wa re ntum yɛ da me okay ena maka dan papa na ma no waka mama yɛ dɛ matse okay that's it am bi ne busa good na afɛ bi a me yɛ pɛn so da me so ma nkasa mama tse na da me me wo hu good mo bi da se na ameze bia also ko hwi na ɔso na da so wɔ abuchi good ko so wɔ abrama agona abrama agba keye nsi onam na baka se do man sa trafo mo che ho mo kware ko to mo classmate fo nye classmate kro na mo nyimpa buo na obi mo yi ko Okonkori Nyame Somafo Yawoh na ahyɛ sensɛm wɔwo Okonkori Nyame Somafo Yawoh bosom kwakwa ne da ɔtɔdo edonu awɔtwe 28 February wɔ afe apem ahakron edonu ebien mu afi edonum ebien na 70 years na be galaxy what they want to so when so na am na wo di ni za na ya nto hwe wa mala Nyame na Somafo bia yo na mo sumi bia yo obedi na woda ye kasa kakra maka ma yimpa yi hoda na da me yere ne bara ko mfo na wo ye okay anya Herod odi na woda o Bible no mu Nyame na Somafo bia yo odi na woda oh okay wo ekonfi dunkɔ kuro kakra ba bi a ɔbɛn mankesi ma wɔwɔ finfin manto mu obi a da a wɔwɔ Okonkori Nyame Somafo Yawoh no ne papa nua a wɔfrɛ no Kwame Banze yinje mbrodo fie edwuma mu kɔrefie kɔhwɛ abɔfra no da muka se ya da maame nsankyerɛfo ba na hɔ odi da se ma wɔ kyerɛ wɔ bra ɔsan lekyiri kware no adem pape boyi papa na Anthony ɔno twa first golden na ne wɔ bi yɛkurom hɔ okay nti na camp na wa yɛ ba diesel na ɔyɛ na ade nya awɔ no ɛme papa na ɔyɛ nda nka papa security na ɔyɛ watchman hɔ na mistake ɔyɛ yi ni kɔ bra ɔsan lekyiri kware no na ewifu ekɔwie nsama wɔ onye ama ɔsi na mma no wa fɛfɛ na odi mu kebe fere ɔbɔhwɛ nti bi ɔsan akɔfie na obi maka pa nyɛma no bi ɔnam dɛm a obìnrin a ɔretwa kwan a ɔfrɛ no Anthony zi ebufu yi Kwame Banze osan dɛ na ɔno yi ɔnofo a ɔwɔ ɛsɛ brain no onye ama ɔsi na dɛm bi ayira hɔ ɔnka bɔ ɔsi san wɔtema na mpo fie na ɛba asɛm bai ɔbea na ɔsɛ man so wei na di na mpapa yi kɔ kaka kyerɛ ma mmerɛ asɛm abani o okay ɛnkɔ maame fɔmrɔ te asɛm yi no ɔsɛ abɔfra takaa si mu nyinu kun kakraba ɔpanyin Kwame Banze kɔrɔbɔyin Anthony hɔ dɛ wɔrekapa no kyɛ awoyi mpo yɛ bibifo ɔwɔ afɛ mpo a wɔsɛ wɔmpo ne mpo na ɔhyɛ dɛm yɛ na wɔtwa na dɛm da na wɔde mpo yi obìnrin a ɔretwa kwan a wɔfrɛ no Anthony ne ɔbɔ abɔfra bi ara na ɔpɛ n'asɛm ma hɔ ara na ɔka kyerɛ ɔpanyin Kwame Banze dɛ ɔnka yɛ n'adwuma mbom ɔkaa dɛ wɔmfa abɔfra wa no nto no ama me kyerɛ dɛ brain na yere wɔkɔ akyerɛ ho dɛm bi na sɔpɔn na wɔre paa wɔkɔ hɔ kɔ tutɔ mo ho yɛ ma wɔba mo ho yɛ ma nkɔsɔ sɔ 4 years mpo na ɔne si yi na brain no ɔyɛ na nje paa wɔde ma ato na ado na wɔde mo reton okay na ɔyɛ ndɛrɛ do ɔnam dɛm ti ofi dɛm bere no dodoɔ ara na wɔfrɛ no Yawoh Anthony sɛsɛrɛ America sɛ mpo nde biara America sɛ mpo bɛyɛ 70 years yi ɛwɔ mpanyinfo bi wɔ hɔ sɛbi nkɔsɔ sɛ na ko rehwɛ Yawoh abanya abaka ko bia ho no mo kram rehwɛ Yawoh Anthony na wana tɛ na we hu ne papa nti mizia abadam da na Anthony Yawoh Anthony mbom na ne din papa yi Yawoh bedu Yawoh Anthony yi a na sesa wɔfrɛ no Nyame Somafo Yawoh yi ɔyɛ abɔfra no na wɔfo de no kɔtoo mfitiase school wɔ agona ebrima a wɔwɔ finfin mantel mu afi bɛbi yɛ bi nya yɛ da mangasa mu huni na da mangasa mu se okay mo bra mo si ba ne
Bra me buy 10 years record. 10 years. Na dama jumezin obay. Na me de na me ho hwe. Adam da ba sa da me yezin ko. Yimpa akasa na ba masi maso me kan mo nya da mu hun. Musu mi ya no o cham me ko yo ya man ko. Me ko ya yadam na matina pete da bi ni na atara ma musu mi mra yimpa ni na mo wasa na how old are you when you saying na me do 30 years 30 years no mo hun ye pa okay ato so bi me na ma kura mo hun ija o twam hu na ma bi me yun na mpo mo na ma gira ho da me ye me hwe o ye me hwe na me hwe but o wa me yun na ma ori hu ni wo to ari hu mpapa da me pi na ta mo kwa ha me mpa bi wa ha be wora na ma adna aba mo papa hwe na ono ho hwe nse kasa masin ina gina otwa mo hye okay na ashase na so na me hu yim nzibera mo e ba do ede me ba do ede na me hu yim nzibera Mbra oko school no na ota aka kira na ofo de sa otena ho ana onama otekasa na ongude jesu etwa no esi ese makar ma so me che mma na papa wa pa ya hwe Nyame Somafo na ofo amfa asemi aya hwe kapem mbiri a ne papa soma ne de onka fegya mbra no ma onfantu na ebuado awon sabio yi de oze ne sanu jenu yi kurukita no damara ze kama ne papa obebi a na oteno papa na ono mebua na dako da mo rapiara o ya asma akodu nko se se da ko aka se ho da ba dan oluma o pa no ma me omuti ase papa da wu ya che no ma me da ko se se da o ma me do ho se se okay to aso na osum da ya ko pejaba ko ajudu abem se da bia m ko hwe chance na bibi mo kwa ya busu ya nkwa no se tum no mi je ko o ba dan so 13 years the next say when you good that's what we are going to so je mu na mi ko da madabran adisi ko se busa mi man se da osho na ho so da me bra ho so je ncha so wo se ya wuri ye pe ba na ye mo so man se anu so ya wo ye den ya wo ye pira okay no bound to tell you the confanachi ko iko rum penipi oto di bio inde imbri vidru ya ado abada nje wo somara na be keyi wo somara nje obi an ka hwe so was no one would do celebrate ado ta me man se osho wa wo je ncha na o yom so okoyi wakoyi wakofa na ge wo akofa janaba iko rum penipi oto di bio inde imbri vidru ya na nsunto ma na wo fo mo na du azo ina rese da me suna se me na muko school ma school ase ne wo Abramaguna okay Abramaguna so ya Sunday class banana by 10 miles so na do class ya po school na so na sa do ta mo so me mbre be no yetumi do papa na da mo ta me mpo de no na me hye pu na wo do na hye ni susa okay na ase mo fi ni dakura ofu yi won na bofra be yi kwar abanu Kona ofu yi sha ase de wo rezi won edu azo awese no hu ebubu kona won be ya onze mfibiare ka akire na ofu wa haben mu hode enyam na wo dua yi ekwa haben ho ewi ahina nsunto me buri na asa ebuna keke owo be dem asa ni na ose nefi wo dum komo ya dum da pie ni sia nta ye ne me ya ba se dem hwe hona na kasa bele ka kire ho le nsuboto mo kasa na bia na mo sun bue ma na ka asaban ma won ase na ofu wa haben ho na bofra be yi ka akire na ofu de ma won dwendwen pi na nsuboto ndede yara wo ba afie no abofra be yi ma ne wo do hwe sir na wo sambio a osi yi de ehume ntu na nsusu emuna na aso nsu sha so toriara ma opi mo sunu so wo gonu mo na bebiara ma ye that day na ye be pie ba ye po ko kan ye ba nsu sha so ba so ko ana nsu ta na na ma de chen ana pa ye ko ahaben na musa na so na ma be be ye du kwan be be na nsu ye na nsu mo kama ha ya so fi enti na wo mu sa no mjawdo na wa wo fo no mu sen wo mu sa wo ya ko mu ha no ha ho bo se mu aza no ha ho se ya na yo wo nyin zedra na bo ju sa wo ya bosumba enya asa no ba wo nya bata ma ho wo su no ba ko ona ndama ofu isro won be yi
ma ne papa le busuafo mpo dwen de abrofo be yi okonfo kasa nti abo dem na wodwene wa bi na wodwene ye o sende na konfo anache no abakoma no ho nsam ho nti wodwene ade bi ne wa be asemi tese kro mu nti dodo ara susu de oye anyan asemi ma ya wa yes me yifu okay ya beyi ma papa na ma me na mu bread penye wa aka no operator bi papa ye bia ja obom beyi nti no wa adwene wa fa ya konfo za no abaye beyi fu asemi ma esa be no susu no bread so no ma yi o ma nka se enda wo kwa wo mo nye yi obi anka hwe na mbere so me no ko school okay in high school time okay you na ka afford but say na wo be ni mu ade a chene looking at man this second was school so obi kwa nkwa adoma agoro nke be sele John wo from John Esel John Albert Esel okay impo opera okwo be so ma aso nso nso akwa okay impo opera okwo bere okwo mese 1974 ma wo school wo Martin school John Albert Esel hwan onyi then you impa press impo abakon wan smart and how did the children nkwala na wo no mu ewo na how did they cope omo ye do mu say na first na wudi from to you ya na waka onyi na wo se beyifo mo so ya wo wala wakan kwa mo bonfu okay onyi na mo school boys na na mo onyi ma da beyifo say no na wudi enyi waka ta won say da obu ntamfu ade sa ensi papa na ma men when take as serious but no the master me bra na ga nkofo na do je say when boys is agro nti le plan channel but na ma me aka channel ja wo de fa nkwan channel be no be ba yo nti when no man je papa sha se o do mbotu kwa asemi ma Nyame Somafo ni papa ze ni tutu akwan kwere akonfo malamfo ebinsifu na asofo de wo kwhye ne sabre mu okay so bia wo kwere mu biara nkesi hwe baby wa papa kwa ya wo hu asem ka sense wa asem ka yo sense na ma so for the man of friends we wo nyina wo da sa se de adwuma no etum wo ye de wo de ye adwuma nti ya minutum no ho hu hwe won nti da ma no fi won mu biara hu no hwe anka osende ofi nyankopon ho onam kasa watinti ni school kware ayazen asem na wo ha bia bu ko school say ya maka chama nko da me de me bom yi pa asa maka da na dwena mo hu ne do abo no wo ho ne tete ne hwe wa do wo na me hwe adaba chima fa ne nyina wo musim so even and the teachers adora ba choti echi de no do be kan bo emi me da no do be kan o ba so wa ba choti mara o preempt you hu kranza ade na dwena ado so ba da ma no si baby sir oriental okay manya ba wo mu da teacher will be say be 10,000 na no ntare na ka na ba da kadam maka na me twa anu ta ya o de challenge asofu so bi enu ni Bible mu chen because before then na our voice na Bible no da hwan ye gura ye din kwamon quotation bi ba kasa na ba kana hwa akoko so quotation bi atwa pro chire no o se de don ye dam no o se it one kasa won say them for Bible so we steady school men sound okay the was sound the boost go na dabi o me ya work am ko twa ade mo so na twa bi ayeko exam school exam wo commander na what the work na mahem A to C ABCD mama da mo hwe D na machine ye na machine ye da me ka tsawa kwa kuru bia na tete na ya anyanya mpate se na ya ni kasa na mo so kasa na o ye da ma do no automatically na say ye ntikasa me ni if I'm a student with you the ye me ntikasa na see ase ni o Bible no mo ye Coming guys lending TV na o hwe sabre na ya ni Nyame Somafo Yawoh na etutu nkomo sabre Nyame Somafo Yawoh owo apam junction ho na Nyame Somafo yi owo na ache bia na obomu bu akọ tom obomu bu akọ tom na wakoye adwuma no ho Nyame ato nsafre na tese adwuma papa oye no ebro adwene ntiase so de ya brisu na yeshia ni obi baka say na se mi wo okan entasum but you should also know say dia who ba batu ni Jesus na ba batu that time who ba beto no
What does your mom motor? Yes, you have been with the other than the Zakani and I yes, Abia. And yes, you have been with the Zakani. You can't challenge it. Ah, who do engine with you? As much as my mother following them not what's it. But maybe a cry at my drink a car within a short to the so my think is like a Mazaya for no. You pound warm and I won't know. Barely in Pakasa. Mazaya, 2 hours was Papa was a senator. Number will put up higher Madam Johnson. And Johnson will can one be Master Mazaya from 2 hours was okay. So was nice assassin. And Trapping will put Madam Johnson. I don't mean we're going to Medina. Oh, okay. I didn't say, or who you would know. Elijah Point Java wasn't here. 999 feet. Now, who am I doing? What happened? P. Yeah. Tabamba because at the Bamba 700. Well, Burma about 100 capos to whom. He had the mother in a while of home. There be. I make her 1 million who name. Okay. When name was open my ear, yes, or down one more. Oh, okay. It's also Mokora. Bono, you make a penny. Wait a minute. At the Yankuni, or some me one and so for Yankum. Now, I will wear one show and me and go on the next. I said mostly about it. But they be one one. Yes, we in sin or one. It's in the day. Okay. Okay. It was. Numbers chapter 12, verse number 6. Now say there, after whom said me some conscience you or more. Emi as me whom my son will eat as whom. At the Asumuna Meno, but I can't know what the name. Or say, be a water cassa. Okay. Well, I say. Other than I know we are natural. Okay. What's the name? I feel mostly or your Mazaya maybe. What? Mark one Moses and them. Where's the local woman in the room? I'm not a Cassa. Okay. Where's my young Mazayan? Also in Cassa. I feel yes, my young Mazayan. John chapter 5, verse number 30. Mancasa Muntu, Miss Samuel Yashi. Jambra medicine at the Muba. I thought they used to come. There's like this of what I am open. I thought not a or the damn medicine. Ensina, my father, some people can't Bible man. Now, so far, so but which one I can find water. Yeah. I had a mamma, and so you are seeing now, you're going to put Yassina when you met you about Yassi. Cousin the devil, I'm not Yassi. I'm almost soon with there. You have a Bible man, I didn't know the way. The Bible, they used to be as Israel. On no Bible, no more bad, maybe asking about some or yeah. Romy be no but sure that let me upon the asking the Oyin Backroman, John 16, and no one summer. No one summer doesn't be asking what or so the asking about 7 or come to win that. Don't 16 or born summer. You want someone some Christian. Uncle John Matthew 1:18. Yanko Ponedini, let's upon some. Papa, I said, yeah, what Bible no other one. Macan, Manchester, Aston, I suppose one Aston. When you ever call no what the Punson. Concerning my husband, you mentioned after you come. Or you are ready from saying, that's what the Christian I was so. Damn, the crown was a bonus to much away. But as in 1919, and the Yapapa can order most more come saying about Arabia. And see, no paper or something on water. That's all Bible. Matthew chapter 1, verse number 18 going. Number Jesus Christ now was in one. Yes, or one. No better. Only yes, or two should have been. What? Bra wasn't in a Mary Ma Joseph hour. No one yan shame on the dead on his sense and office in Concrom. Now, look when Joseph ye paternity. Now, on the ocean because of our auntie. Or Jane there or Bocon was to me. Oh, Bocon was your Bajana one. I'm more than say. That's a mission. Suddenly, just if you uncle for a malicious in the insane bar. But then some marriage, you know, Bema and Nanda. Bema not say, Yaku put it to him. Myself, I'll be now. And some castle may be asking about the two. Mamma, John the Baptist or Bible will kill you. I'm not sure what method Elijah is into Tennessee or my son. Yes, or Bible were born with them. Well, I'm saying, you only go, I mean, I'm not a son. That's why I don't please. Okay, now, dear, no, Bema, woman, I mean, what myself now, or can't prepare when your boss, I said, okay, I wonder, wage,
maame bi ɔwɔkun maame no wɔkun okay nti wɔde tum no bɔto a wɔdze no mu na sɛ ɔyɛ ba mo mpa nya wɔka na wɔpɛ no ameni asamɛkyɛ no mazia fa wɔbɛn nyinara ɔkwa apropɛ dɛm yesu wɔ yinse pɛ to nya mo se biane no mo ɔwɔ agenti maame ɔwɔ kunu nsi obi anyim dɛ ɔnam bramba no pɛ no wɔde yinse dɛm yimpa se yimpa but na enye saa neti Mary sɛ ne wɔakɔ Joseph no fie nti obi hu okay bo wana Mary yinse ɔkɔ dɛm no se asɔfo yɛ wɔnsi mazia fa wɔbɛ wiase nyinara onye ho wɔyɛ tum wɔyɛ yimpa ka wɔn sase ɔyɛ tum nti tum no wɔde bɔta wɔdze no mu na wadanda na wɔayɛ yimpa na wɔawo na wɔyɛ tum wɔbɛyɛ n'adwuma nti wɔnyɛ wɔn wɔkwan akɔ pɛ na wɔba wɔnyina wɔn pɛ bramba na pɛdo na wɔba nti ɛnyɛ spams na ɛde mo ba dɛm na ɔse ɛso so ma ka kyerɛ nti wɔba da wɔyɛ na wɔyimpa de ntum yɛ bi kɔ na abra a wɔde ndu yi no ho no hyɛ ewurazi kɔfo yi no ho kyerɛ no wa gebe na wa mmɔre kasam sɛ wɔtene gye gebe zi okekegye abansam wuro mi na ɛzɛ na wa wɔsampa kɔ Joseph David ba mensuro de bɛfa wɔyɛ Mary aba wo nkyɛn na sa wɔn yinsa no fi sunsun konkron mu na ɔbɔ wo bɛbɛn na ato ne sin Jesus osan de ɔno na ɔbɛgye ne man efi wɔn bɔne mu ɔsi ne man Israel okay ɔwɔ Israel ɔsi ɔrɔbɛgye ne man wɔn akɛ ɔrɔbɛgye wiase afei nkɔ wiase na John 3:16 John chapter 3 verse 16 na mbra Nyankopɔn do wiase yi da ɔsɛ ne ba a ɔwɔ no kono man ama obiara a ɔgye ne sin wanra nti asaf na wɔyɛ mmɔbɔ ɛdɛ abansam ne zi ɔno the whole world wɔde yɛ adwuma no mo gebe bɛka da bi na ɔpɛ yɛ adwuma ɔyɛ awerɛho so o nti ɔbɛyɛ sɛ ama kristian de kristian bɛwura ahema no mu na nti Nyankopɔn biara mpo yi hɔ de bi ayɛ ameka mɔkɔ so ma ka me bra nyimpa no bɛsa ase dɛm John yi ɔyɛ wura mi yi ɔyɛ Israel mpo antɔnya ya ɔyɛ wura mi yi na Matthew Mark Luke John ma wɔtɔ nya wɔyɛ wura mu po Matthew ɔyɛ wura mi yi Luke ɔyɛ wura mi yi John ɔyɛ wɔn nya wɔyɛ wura mu po wɔn wɔtɔ Yesu na wɔn asɛm wɔde ba out ɔyɛ ɛhɔ sɛmpa nti Yesu ɔba mɛ Israel dɛm pɛpɛɛpɛ na Matthew ka asɛm bi I don't know the quotation actually but then I say ewie mbe na ebedura nimpa bebre baba so omo na omo ya asmafo na ade na asem na oka na ho nkrofo no wa ba obi da in the name of Jesus beda na asem na wa kan he Matthew chapter 24 verse 4 good na Jesus bu ase one day good hu hwe ye ama obi anda na dodo ara baba wo mezini mu very good akọ mezini mu na se de wo de mezini ba ya adwuma yede ma wo ya ase Ebra so ponka in the name of Jesus. Nyame Somafo obo mazia fa obo Yakobon zi direct wo yi adwuma. Yesu ba ba obo Yakobon zi adwuma. No ze mo kwapon zi wo zi mezi ba ya adwuma papa. But obo baby obo kasa mu no mu ya Messiah ana wa nke visa. Obo mezi ni mu. Ko down kakra. Ase emi Christ no. Wa dada bi. Asam na odo Tati. Nso bi oka in the name of Jesus bia sembo oka na ewie ndum na edum nsuntu na atompo a obonsama. Sakra so aka to dem kopon ba. Na o mishro, da man ko so wo ba wo Yesu na chi, wo ya sabe. Wo ba esum. Oyiba na okọ. Na eju okru ya nkrofo a ho wo na wo wodi kan dem ho. Za wo hu de man nkrofo yi wa abro ono na Christ. Na so onye onu de obetu osura asama ontum nka okay e won je dem se report kana da man ko wa kan osura asam but all ya wazi obi mpo bia na wazi ya Yesu anye bi won se ye oyin fa ko otum da 7 won na tete no wodi na ho e do besu no mo besu osura asama ontum nka wazi yi ayi ndada afun bia Israel ko wotum ikumi obi kura ko Egypt okun ba ko no ko Kashmir India ma hamde ko wase Yesu na after crucifixion ko ko ya na kwat na ma chere ja hamde ko ya na kwat da min yin fa na ba so mo ko no ko wa o pe wa kun no gwa ka tna ho when the book the one sua na the like the way o kan o musu matakasa na kasan yeba botu be ma kasa de fi ni na o bu hunu me bodo mo sha sa kasa na ba na afi da ko no be se na o wona na ọchịchị ebe da kasị n'kiba okay ha yeboko nsoko
to a book in his as not some I mentioned we have my water once again Yankopon only is not some 100% about some papa or papa or baby asin only is not some oh would be better Yankopon is not 100% and says nothing there also the director we have to be the two that was book I said one can then put the which number one but you know I feel what's something Answer na azebachi ma wako school no na aza amon chechire ni bachire ho no na onyim anade we hu ne dada impo se school yi bi ye wo ne yefunu a osonsuzu ma no ma onoma moto onoma no moto ntamara se obi tiri pa no so a o ne sa to no do na taba se yuko abrama bro akoto mo wo school na mo saye an wo da matter school ifo ko kro mo kwa wa katra nmo sha na nka especially man obi okasira kwanti tamaso okwa onyema obi no kwa na ma etwa mo sana e ba za ha ro kwa he obi am ko hwe the civil mpo na APC na APC no ho ko hwe APC ma to ba de os municipal na zo sa tunza ye am zo sa ka ko and the school na wonyim majuma maye mo wo school ya mo sayo ya mi je me pin ni we na afie me kat na ha da da bi mo wo school ya an azin wo do wo a isere ya baye okay yes we been also 12 years now what be Egypt wo Nazareth oyin obi we wo kwam o se nsuru mo dan wan bisa chapun the John 2 bila Mary ena oyin okọ ayefuru bi ase o se Jesus kan wo kwai na ayefuru nan san na ba asem si ho ko Bible dey ko semi wa ha o se Jesus na do de kan aye ni anya na kwa e Nyame Somafo so share the book of Captain Abbas also had the reputation in the good book of Sabbath. Then Kaida said, it was the book of Sabbath. Oh no, okay, yes, we open Egypt. What Nazareth, no, was 12 years. Now was all your time. The kind of stuff when you read to, oh, I don't want more so. John chapter 2, verse 1 going. Also, Nada, Otia, Ebasano, we share a fruit working our Galilee. Now, Jesus Nena, woho. Na wo frɛ Jesus ni lesuafo so ba ayefro no ase na weyin no anso no Jesus ne na say no de weyin na Jesus say no de oba menyo wo ebaniye na ne na say asomafo no de biribiara obeso hu no ya ho iye na he mo ha do ha asafo he asafo ha Yesu mo san kios onton weyin ni bi wa kuro na Samaria ne yanko na sa wa ka cha na yin wani no ebe nso ba ka cha asa me kam yes onye obi we gbe ke wine the mo wine we so na onye na ma me bai na ma ne yan kwen na wine asa ebe asa na Yesu ba ya oda abo na ma me ka cha ni obi na don ton bi yes na Mary sa ahochira ba so so pro obo yan kwen onko kro mo nkoto bi mra so ma yan kwen so ka cha Yesu asafo mo hwa do ha ho obi le mse dem ko sene da o tana o baba bo hu e ba dun se ma mi Mary ne yankwe no wa ya asa mo ba ye bo na do kwakoto bi abram no mo ko na be Yesu ka kire mo wa ya wa ya de aso na se de ko na abu esupi esiasisi ho dem reju fo honen ahogwareti korbezi etwehina ebien ana ebasa Jesus say one day homfa nsu nhihye esupin no amama na wɔhyehyɛ no amama tenten na ɔse one day afei hom nsesa nkama ezizi ase mpanyin no na wɔzekware na ezizi ase panyin no ka na no nsu a wadan weyin no hwɛ no na onyim mbrɛ ofiri no na asomafo no a wɔsesa nsu no ze nyim ɔfrɛ ayefrukun no na ɔse no dɛ yimpa biara zi weyin papa no zikan besisi hɔ na wanom abobo no na wɔziza ɔnyɛ no ba na ɔwoze ezi weyin papa no esie ebodu seesie nsɛnkyerɛsɛ ahyɛse Jesus yɛ wɔ Kena ɔwɔ Galilee ɔrɛka Yesu na do kan yɛ ni ɛkɔnsɛma ne wo de kan yɛ wɔ pɛnum dadadada bere a wofi Egypt na wɔba adesɛn ko na akɔso nka akɔso wo kuro ɔyɛ tusia na ko na akɔso mu twe na akɔso mu na twe ne wɔ na yɛ ɔso wodi na Joseph kan kyerɛ mɛrɛ dɛ
na maame yɛ bɛn wayɛ di kebisana o nya ko bɛ kebisana na bra ma ko ba me nche na o so mo maame na yɛ bɛn ntina o so dem dem yɛ ho ma asam kra o so ehun fi yo he ifie bia 1 week wo ifie bia wo de nsa ahina ko ezekọ mo ohin na nko ko no na hefie de se nya nkwa atomra na mo ko yin ska de ko tobi ebia so yɛ no o so na wo de na de yɛ ko nse ma me da ro hu na mare ba kan ache nukunu Joseph na bia wo zo nkoba aka da masemi bi bia wo wo nko pe ni ba yende na Yesu so no so papa motu mesin so ma da wa na wo ya mo ho o da bi tie ya mo ho awon ba papa mo ho na hia zo ba na ha ebo o sa ebra bo no ba da ma hia atuma ya bebo sem da ma papa ya ba bo no ba da ma na o so won say so ka ma me nka sa adina maybe I wasn't saying Mukwan. Uncle Samra, okay. Na mammy or Kasai or the bar. Now, yes, you can Ponko. I am here. Now, but I want to mean, oh, yeah, damn. No, Papa, what am I doing? Come on, Ricky Bedra, old Uda, and then was not that big. I was a task was a mother who was saying, I want to watch the mother move. Was I want to hit? Not me, I won't come you. No one's going to come or 2 I am a man. Into a grind. Madden and Joseph, no, yes, you will grind. Obi otuma na wo gwan akwale okay na Yesu ka han kan say mo dem say mo ze mo ho ba ho ba ya papa mo na he do bada he wa nti bi da kokwa ayefo na asem na madam ne ba de be wa ayefo wo ehun si na ne yan ko nsin ne dino sa oba kan cha na ba ayi wa di na ewu it's the matter wo wa di na ewu ahina agba ba sa ase na ma won hu bi den say da bo da kan da Yesu na san che de ka ye no oya yes danka sanko dro ko kwado dun no do ban na on chede ma se kura aye so mi kan asa ne kwata yin bi hye ne kwam asara ye na nko se na obi en kan ho na ya ibrinsi ma pra ko ma cheche on Yesu no mo ye pi bible na ko e say ni me fi ko Yesu ye ya wan hyo bible ye ko bible e John levi ho baka Yesu onye na ma ne mari owo kokwa na so kwatoto wan ya ba women na buy him what the olive oil ni okay is it ona na do ho na ma mere ni kuna wu oyokuna fo nzi na de do so no what the yango no koton yes danka san ko asaze wona pepom akoton go ma aton discover na nzi da kwa wo yere medme na o tika se ko kwa ro na o tika na ba ko ya ma ha me slam ga na e ba no yere me na ko se ko kwa o do kwa do be na ababu otwa ne ho hia na kan ya ne mu kan abotwa ne ho hia na nsem o tsi na afi da na ye tsu no ye na ba o si ase won na wo chen da onkon ka ye nyuma ena okon na 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 amere o emere wa me nyimre da ade o nsem ba ko na kai we nyuma ora ko ni po de ke hye no kwatanya na o sere yere wo kuna no mu o sere yere na o di na chi mo si mo o peke no ko ko mo nya do me pi na me chira won nti asabe hu mo hwe akara John chapter 21 verse number 25 na nzama pi wo ha Jesus ye ya sa wo chiro ni na nkonkonkra ntemusu de nhuma a wo ba chiro no da mo na ase ma wa aka na kwara wa ha da wo hu kakra wo hu na wo chiro yin pi wa hu Yesu no ina papa Joseph wo ye adwuma we Bible we obo Jesus o Jesus obro yin kasia Israel we letter oya woje wo Israel won mu ho abofo woje nti zi papa ya Yeshua nti Yeshua na chief no ka chewa won hu ntan wo ye Yesu ntam Yesu na mo ye adwuma Jesus man ta ho okay odo no bro yin kasia okay papa na Yeshua nya wo no na wo na wo tuni Yeshua nti aba na mabio anga na papa ka che na ta bu kandam na on kan trifiti bra papa o twenanyim na we asa ta bu ye o ba fa ta ma ye dan o so makana kan trifiti o de na tro wa poti o so o ha o se yanko po ne dimenti wa no be je trifiti pepe ya tmo ho abra fa ma ma kan Yesu na so a che ho abra wo yimi e ko nsampi mpona wo mi mpona wo ye wo ho hwo ye yanko Ofi Fitiasi school no oto ode kodru mango esan mesre form 4
ono echi no awofo no de no koto edwuma mu de onsu ahen no hinzi bichire fiti wo ekunfi esohia dambre one no school nkware ho no damara na mfi anje owo de oduse edwuma no endukra asama wo kere he se da se pere hu no koro wo ma kwa ekunfi esohia okay amma sana yer anna mutane nche musu edwuma yi wo pa anta abra wa ya bra bi wo nkwantare kwa isi kwa bisa tazi pra anta abra wo he no obi abashiro na kura basa so bata ashiro nsa chori na kwara wan okay asam ina wie na nsa chori bisa da nsi efa ya wona na wo pa na osuna pro so oso ya bra ho ne hu yihu nsaase wan ya bia ka masa asam ya ka nangi wan ya bia na mo mo si ba ni o sa se da wo ye ka engine na ya ka nangi mo la you repair okay kama on ko se picture ma oh ye picture da jima mo ko si ani samakada arajin mo hena ka ja ba so botin je boss na me je ho na me hwe na Peter masters wa yede o chem so me je me hwe ara pete tu ka do ka ba botin boss enti me ke na choye da adu me so ndada enti ma mre ko ma je ko ro ho eduma na da kuru bi na etuka bi na yi sam master na obaye na master okwayi enti odi baye 3 days na mbe na da ba so ofi confident ko enti ma za ye tira kai dem mukromi na ka tawo yawo o ma so mbe yi ntum ye mo tuma je no so ye na mo sha se me bo asi that time na know how many years no be how many years oh that time mo we school 76 na mo master nche okay 75 mpo mbo mo we school na ye na mbo ho 76 ya na mpo na me kan afa me kan ena mo sha na bra ba kan so ba kan obori mo so ba kan rim a che na ma nko ya ma so na yimni na mo ma so ma tu no obeji abdo mo di no be sa da ba na ho na oyi o se yawa ma so an kan hwe en so ya da o se wo ekunfie social onam damiti na edwuma wura wo fa no panyin kwesi bukari fa no yin ne katsina official de honor le ba ngo mbru kekre echi no ofi opanyin ni chen kaye amara na edwuma yo gedu ana Nyame Somafo Yawoh fi edonan no na wote kese bi de emi otumfu nyankopon na tumeyi nezimu mesuro na yipa biara ritum ya wo hwe wo asase idu da de there as one ndese no mezeba mawo ekwa ayo nsu da maso besi ho na me yem shop ayo nsu na wa da ba fa se ka pe beje go bedu sa da ohun ya botum aka shiro me yanko papa na me yego ko wa aka baby ena sa na nyi de sa onye skempo ya mutum ka chanda onko keku se suru onko sa rensa da Bedford ka sa rensa da ma aba me yim na ma na da shama ka da woro kwa batuna ndi bra oska do ya smosi and o you say abakosam no mu tire ze ukotena pani bi e friend say buken masanin na wana ukotuba ya na mo ko ya so wo fan Life and Salvation Church Church okay na ya ko school ya na da wonu ma fa mu na ya wo na bra ukotuba ni da wu ma ba ya nsu do ma ba ya nsu do na me kremu bra da maka se ba me nsu emi no tumfo na so mai na dumu me nsu impra se be ran dunya wo hwede wa asase de da be bi ado na be sigara ma ba mo good nsem no do so mira ma ga funa fi ase na po ono menyim bra wo be fi ase na okay ina ka so na kan na no ya wo secret na me beren no na me kremu yi ade na lando ko kremosum kremosum enwere akristian afi wo hu kremo pa na wo mu ho hwe ofisun mpora wo kremu ya abosom ye nyina ye wo kristian so ne ye yimene na dako baba mankasimo ha na mtoku kure ya na odahia hu we nyina papa na bibiri no ma nso saba wo fi baba kure akopra aba afiri mu ye na nse mpia dandan nso mo kwa mo hwema na mehu ye Jesus ne ziwom na mehu yi wom na wa azewa na sa na nka papa ya so mo nso Nyame na Yesu ne zi na azaye ne zi Moses ne zi awom ye na we ne dey written in the English ana okay na mo kware ma ko bi opere imam Imrana ndo wa ka baby oye Arabic teacher
na me yiri free pa na mo kwa nche na mo sa mo do ko ka che on say dem no so mo ka kan o dem no so na mo no ma ye tuba na ma ye okay enti eho no na ukonya isa na ukonya isa ni free obi nim se na within the insada there man ka some zi say e ka wa be kwese obi ye di free we na tire obi nim se free we isa mo shop na mo boye nimpo no John's fitting shop John okay zi na mo boye shop na da what me zi mo ye tuba wa ayusa no property sa so mo no so so zi na wara pe wa ope zi na mo pe ne ndi na bia na isa na chere say isa na so Yesu na okay na mo go so John okay na mo boye so e mo John so boye so okay nti wanga sa o blendi na wanu ko de no ya ka sa pa say na so no ya be ko in fact him ahead na akrono mu no 2009 na kasa bi oba de je mary e biara na kayeza onam do ma musuma asam na name okay na mo old barrier ha old barrier akra hera me shop madam Johnson hera madam Johnson ko da ho na anwo rebe sikra kwa na oda asada mo shop na ho na mo shop ho nti dom fi wo na on na kas e say amachi no na ya sha wo twedensun ya ba chi san afokara ba na me ya asore wie be portrait me ya asore wie nti me tsan wona say ewim te so kakra e bo twensu na ma bo pakara ma ba papa lat number musre ya yefera na say jazara yen na kwa kaya do na ho musmo ko emi rabbi also emina rabbi papa is like what kind rabbi this is talking about kind rabbi no you are mistake of emina rabbi dini ya rabbi ko de biara e be frame no mbaba won we never friend mbaba won so ensi pona da mama edwumpo afi mo se wodi na maka bira mo ko school na mo sayel na mo so de be edwumi na wo da meye nsa fi mashas na masayel na yela tradition bi wa ha o ya nwoyi obo mo pa bra mo ba na American sabon na sa ma ye pitejuma pipi na ma ye dem pona sama kana masayira yin to ejezi o na la tradition oh no o wona ye sa nyame wa ataka se da ye ma no o da ye nso no o sabon kuna pa nso ma tina shop ho afikon okay la tradition bo ni pa ye po ba mo sanwo ye wo shop ho la o kwa do pa mo ye wo bi ba na ma aka asam na chef o so ma me ye de fio na me no kopie nti mo si ba nti afikon asem bi si e na ma mo bu an shop ho Asuara mbre kakra echi no kasa foforo ba bi o de ana edwuma no botum ahiye nti kasa afi oba ni edwuma no botum ahiye Nyame Somafo Yawoh na ne de nyo mbeye obisa ne mpele ba asan na oyi na no mpele ba asan osan ne bisa ne de ebe na azenti na atena ho dada yi na bi bra kasa na ba de wo se ba ye de nti ma da mo hu na za cha da kwaka ye edwuma no da ho atwe na wentu meyi na no mbo mo bisa anzo ne de owo yin wana afi mo ba ni o fi me ma mo ba na hwana nda bia kasa kire mi okay na obu am nso watam ni ya na be o se eme sunsun konkron mo wonten ansa na wo ma merebo wo kasa ba ni enso boko ba ba mo fe look one the thing of for ya me dem pro no wo de ho okay we sire wo ha Elijah John the Baptist o ye Elijah punibi Elijah no o mo tete me ba asan ye won number 7 number 6 number 5 John the Baptist o ye Elijah punibi o je number 5 Luke chapter 1 verse number 13 na abofo no say there ministro Zacharias na what want to sere na we Elizabeth bo beben amawo na ato ne zin John na ebenya dawo yi enyiche na dodo are bezi na wo ho dawo na obaya kese wo Ewurazi enyim na onkonu mwe anaso nse biara na sunsun konkon basa no ma fine na liye mu ate oda na ma ne yem na sunsun konkon wa na me so afa na dwumedin yem na chirem me de memri obi obetse de nsem ya nsem okwa achi we hu ne de obi na so no mo ye bi no ye tum no ye na ho ye de pi de ma wako what my shop we ye mama na fo na ebina me ye se bu ka kasa wo so de tum no ye kasa wa asa de opi Nyankopon so to okay opi Nyankopon ho ya no so apo yo de memri wi ase oyi to prisi ponjo o jide wi ase na beda
opi Yakopon is Nyame Somafo o san de ekokoro ante ati de 340 Yakopon ka asemi wo ho okay when the 340 obi yeta ko sen verse 40 Muhammad is the father of no man. Also, Muhammad is okay. He is the apostle of Allah. Oh, your mother and the last of the prophets. Don't know the concept now where we. This is no carol. Muhammad on knows no concept where we are. No, in the past, we have to not supposed to be a question or your question. Okay. Your trooper. Okay. The question that I'm not supposed to be ambassador in the bill. Okay. This is your strap. And okay. And someone said, "Sir, we Nyame ya aduma say next week it will repeat pa na nkofo sha say tie ni zan say we na say afi na what I say because in tin sa ada but we be say edudu kunya so ba ko for end na so me ka so me ni Nyame Somafo Yawoh na me ne no edi ehiem wo ha nde na ba captain na me ne omodi ehiem wo ha me say Nyame ya aduma next week nso no same program here papa e bobo repeat na nkofo eti